Ya ada ring teosan punika sampun tenanin pirengang. Nah niki wenten kas malih yen ring jineng dalem wenten nak kelayu sekar utai nak meninggal yen pacang kekaryanang upacara mebeye gitu. Nah niku kari ini nantuk ngoncang. Niku ibu-ibu utai istri-istri ngoncang pun. Sesapun ngoncang pun kerau ampun tetangga banyaran wih takone lakar kene ada ngabo busung ada ngabo salwir sane pacang ke angin bicara. Nah niki tradisi sangat baik ya, bahwa ngoncang niki talar sarana informasi. Kadi yang ring pura puniku kulkul yang sampun mesuara kulkul pasti wenten sangkepan wenten persembayangan gitu. Ngoncang kade sapunika talar yang sampun wenten ngoncang binye ngaben gitu. Ngaben. Kayaknya ciri ya, seperti ciri khas untuk di Buleleng pemkas ring penglatan jeneng dalam patah banjaran. Kenten. Nah, niki budaya ngoncang niki mesti melajah niki beli. Otodidak nih. Otodidak. Dan wenten pembinaan sing ada nang ajain kene otodidak. Sampai makin kenten. Ya diatur sampun ten wenten napi asing ngelesung utai nebuk padi dan niki istri-istrinya istri-istri secara otomatis melajain gitu. Nah niki sane patut gedabang doaning sampun langka pemakas ketungan niki. Ketungan sampun langka sane duwe. Sekadi ring penglatan wanta wenten kekalih sane kantun ketungane. Nggih sareng lunya niki. Nah niki khusus sampun yang ada upacara ngaben pasti ke punika kerara keiden tulung utawi hingga keselang kan iya. Beli tam-tam Rianto kan niki telpone boleh tuni memunyi nih kering-kering. Niki wenten semeton sane ngeranjing sape sampun nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sire niki. Iya, ya ade niki ring dulur pekan niki. Ayah hadir dulur pekan niki. Om Swastiastu ayah. Niki ade tiang sadi pisan makin hari Rebo siaran berjaringan pun niki tiang mesetelan agen aja kayak nyetilin gitu. Masa anak lanang nyetilin. Ada mesti Mbak Pipit ni. Iya bu ya. Ini Pipit bu. Iya Mbak Pipit. Mbak Pipit makin pasangan sareng beli tam. Mbak Pipit Sukre ini ada tawang. Tawang gati. Niki ayah Hade. Tinggi Hade. Ayah Hade. Lagi ngarengin. Ayah Hade bisa ngoncang. Lendungin deh Hade. Tukang gendongnya nih kan. Oh segala ketungane lesongne ida ketungane ada Mbak Pipit memang aliang ketungan alungan bede. Ini ketunganane kengken ini aliang nih. Anak kewa kali ketungan jani. Sing kene jani. Men kengken lune gitu nakil. Jani kan lune nyan subuh belah. Aduh, compeng lune. Ya bugang pinder lung nyan lune kan to jejeun. Dia sebeng ngitungan ketungan. Agar tinggal lengkong. Enggak ada lagi nyarengin. Konen yang tenang lagi. Om Swastiastu semeton di jalan kami. Tapi kada gendingan. Nah, uling tuni na sebab pakaian tenang karena dulu sang ya deh. Anak nuang nyen cewek ini. Nyen cewek ini masa sing kingetan suarane sebe uling suwi aja. Inggih demen durusang ngempon iki. Nggih. Ayah Hade. Ani nget.
Mai lagu dini ada Nyane beh sing ada nyandingin Mbak Pipit nih, jog ngaya lelor kenehi. ama para pipit sukreni. Talaban beli. Nah, adi tuh madan Pipit Sukreni jegek bulan. Nah, enggak, suku semua ya deh. Ayah Hade di tiang ngono lampan. Ngapu bingeningan am tadi. Nah subur. Oh, enggak lah, iki Aturan akeh. cuma dulu lihat. Nggih, akeh sane nyarengin. Kan kenapi. Napi? Suksema nggih, suksema niki. Nggih, Ayah suk Hade. semua Ayah Hade Sani wenten ring glot peken. Ngira aja mesanakan Ayah Hade. Mesanakan Ayah Hade. Semeton sane siosan, semeton saking Denpasar, Mataram kenten nggih. Niki live YouTube kenten nggih, kesiaran live YouTube RRI Singaraja Official. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Halo. Radio Siren iki. Matiang kemantan nggih. Radionya. Ring telepon mantan nangen. Telepon mantan pirengang nggih semeton. Halo. Nggih siresana iring titiang niki. Anak istri utawi anak lanang titiang ngiring. Halo. Nggih, anak lanang niki. Om Swastiastu, siren niki anak lanang ngerauhin. Siren niki. Oh, niki tiang uli dipengkel. Uli bengkel. Uli ijen bengkel napi niki. Niki mersi dayang. Nggih, Oh, Mas Mas Dayang. Dayang. Bengkel dijen niki Bapak sareng siren niki pesengane. Yang wasa ketut lanci saking bengkel butung biu. Pak Ketut Lanci saking bengkel busung biu. Inggih ge patut jagi nyarengin ngararis napi sane pacang unggahang ring cakapan nampi kenten patut. Oh inggih, duru patut tiang nyarengin. Yarite kocap. Nggih, gagelisan caritane puniki araris kacarita yang mangkin. Waduh makolam Dening sampun wengi nalikane punika mawinan rare sami sampun ngararah genah yaki punika sirep ajakan sampun dening sampun kelangkung wengi sirep jaga-jahan pisan sirep Dani Wiyakti sampun punika semengah Sami mawuni kenginan dane sane Wiyakti poleh sirep ajahan sampun punika metangi
Alih masiram ngastawe digelis raris masiram punika meraop inggih tan mari durus punika mangebakti Wang yang rawi pupoteng sekupacare ngastawa ring ide sangyang surya yakti saluring upekaran nyane sampun punika jangkep wih becik pisan ke Mersidayang malih apaden ki. Ampura demon ya. Duaning puniki berjaring puniki. Pedalem semetone kenten. Inggih. Kenten. Mangde makasami boleh kenten nggih. Sire harus sap Pak Kadek Laci. Laci kenten nggih? Pak Ketut Laci. Pak Ketut Lanci Pak Ketut Lanci. Oh nggih. Ketut Lanci. Nggih suksema patut. Ring bengkel busung biu. Benjangan sarengin malih patut. Pak Ketut suksema nggih rajang masandekam. Inggih semeton sanes siosan iwau sampun wenten niki sane nagingin saking bengkel busung biu Bapak Ketut Lanci. Inggih sane siosan terus niki ring 0362246644 menawi semeton-semeton saking Denpasar utawi Mataram durus niki ngeranjing nggih. Nggih. Yang mesan. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, sireun niki. Ya Haji Tulus saking Bondalam. Oh, Aji Tulus, beuy nembenin Aji Tulus ngaranjing mriki Aji Tulus nggih. Jage kenalan sareng Pak Wayan Tamtam iki. Oh, nggih Aji. Pak Wayan Tamtam kan ledang mantan nggih. Suka legawe. Aji guritan apine ing Arjuna Wiwaha Tamtam anu disi. Ledang menyinarin. Nggih, patut ya. Dia nyaringin tiang nggih Pak Wayan. Nggih. Ring napine Kamil. Dan iki sekaralit mantan. Oh nggih, durus. Om Swastiastu, Om Abhidhammastu, namaste. Nemadan carining yoga Duh, Adi, tuh pemekas ane kewastanin tuh sukseman utawi sarin yogane wanta semadine luwe inggih punika melantaran antuk samadi punika sanedaha mau tamu pemargaan sang yogi swara mungguing ide sang meraga yogi ngemarginin punika yoga punika rare samadine sane keutamayang pisan nunggalan rasa jati madasar antuk samadine punika ide raris nunggalang sajroning jenyanan ide rawing rasa sane punika jati yewane sampun manunggal indik jiwanidane punika sampun sida raris manyiki tan malih peroncah ring yang
suksema sampun kumpul. Tur sampun masih kian aring ide sang maraga suksema Amor ring cinta pada niki amor ing acintia pada nggih sidew yakti manyiki ring jagat ni skala ring jagat acintia sane dahat suci. Aduh saking larepati Yen sampun amor ring jagat acintia punika sinah tan malih kekinin ari hantuk pelindar panumadiane. Telandu dan malih kecakrek bawa Pagah wiakti kamoksane sane kapupunin nenten malih punike melinder manu madini ngeninin tan tak ketejutang antuk mati inggih kade asa punike wiakti sukseman yogane ya. Ayo suksema pawaya. Nggih suksema. Kan aja terus jadi ngirim pantun ring ibu pipit. Durus Haji. Isi pantunnya berbunyi Aji tulus. Oh. Ring bon dalam napi teh kuleung Bon dalam. Bon dalam. Si aja dulu ring bon dalam. Ibu pipit niki satu pantun niki untuk ibu. Durus Haji. Deres. Burung pipit, burung gelate. Beli balsam di ujung pandang. Hai, johati meli balsam. Nggih, menyambung nih. Nggih, rusang. Pipit yang berwajah cantik, aja dulu sudah bosan-bosan memandang. Aduh. Rayuannya gombal Apa mereka lah kan? Beli balsam joh gati. Baru aja ke Pak Putu Wayang niki. Saji. Nggih, suksema niki Aji. Ngirah aja masana. Ngirah aja ngerayu. Aduh. Apit. Napi. Apa lebih Pak Jero jera bo musuh. Pak Jero sire dumon. Ane tunir. Oh, oke. pamit meninggi. Makin malih ke studio dumon. Lantur ngoncangi depit. Niki wenten sane ngeranyi malih hadiri dumon. Oke Ren, nggih duru. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Tamtam sama Bu Titi. Nggih, sire dumon sane ring titiang niki. Sang Tuhan senasih dari Abasan. Saking abasan Ibu sire? Saking abasan? Wayan Sukenasih. Wayan Sukenasih. Abasan Panji nggih. Abasan Sangsit ya. Abasan Sangsit. Napene Terang ayah nih kita yang dumun menggamal berita rek Pak Astawi niki. Nggih. Nggih. Inggih, Ibu Wayan durus. Napi sane pacan keunggahan. Mungkin ginadu mungkin gitu. Nggih durus. Yang dia wau belajar. Durus Bu. Nggih, ketemu. Mali bagus sangat suci beli bagus sang suci teu beli ya. Tiang itu agak tetap
mangke yen mungguing titiang puniki boyo tios wantai sugate sidenang kilen beli ngaturin ba tujuan dicicangi nangke ring beli inggih punika jage ngaturin kade beli mangde ngajengang dumun beli wire sampun awangi langkung doning galah kesane mangkin beli sampun ngelintang puniki wengini beli bagus Nika ke mawi nanya beli indek pebeli gebagan beli ne sarang mo titiang ngiring dumun janglang beli mangda boleh nangis taji kenginan beli sarang mbok ditiang mangde yak dipulih mengingkinang raga yen inarga mayang nyangihin tajine mangde sidemangan malih beli wih becik pisan ke ibu lo Panjang Ibu suka nasi sama Bu Pipi. Nggih, Bu lo suka suwe mungkin nonton ayah di RRI waktu dulu. Oh, nggih. 2006 niku. Oh, sampun 2006 suwe. Ibu nyoman iki. Ibu nyoman apa ibu lo? Bu Wayan dia. Ibu Wayan. Bu Wayan. Salah tebak makanya Ibu Wayan nggih. Bu Wayan. Dia abasan. Pun kan mungkin pensiun marah kali Sire nika? Pak Astawa di Gula Pelaki. Oh, Pak Astawa nggih sampun ragane. Nggih. Iki apa yang ngajain dia menggambar. Oh, are ngabasan di jalan niki napene. Dia ngabasan perbatasan Lebah ya. Oh, perbatasan Lebah. Uningin ni jero toyo reke nggih. Nggih uninge nike. Oh, Dan nggih. bejangan Pak Tamtam lewat enten tuku Amertesari dia ngampun nike di beliau di Sangsit di kiri jalan dia. Nggih suka semua Bu Ayan. Sering-sering jalan Aicha ni kan nas kopi nge. Calet tadi. Man. Nah, konang di jalan kone pang lagi lakar kene siap-siap bakar simpang beli Nggih suka tamtam. semua Bu Ayan. Nggih, sampun. Nike makin- iwau dije nike sebetone nike. Nah Sampun dua budal. Nggih, pamit nak meperiksa sambil mungkin sampun jadwalnya. Enten. Ibu Jero, nggih Ibu Jero mugi rayu. nggih sampun raos. Bu Jero sini sedurung, bau. Bu Jero Wardeni. Wardeni. Nah, sareng rabene Pak Jero resike. Mawali niki ke topik utawi sedurung tema nih kata. pasti nguel ini beglur-glur ulin tungi. Sira nike? I bapu geroda gedong. Pak Geroda, Gering Tajun. Ayu ngiring tajun. Nggih. Sarang Jero Pak Jero gede dane nggih. Kan lantone Nggih, niki terkait dengan ngoncang niki. Kegiatan ngoncang itu dilakukan secara berkelompok. Biasanya terdiri dari berapa orang niki?
Nah niki tergantung biasanya paling sedikit 6 orang. 6 orang. Nah, tergantung lesungnya ya nih. Aman lesungnya dawa. Ketungane. Oh, Ketungane yang lesung kan besi kan tuh. Ketungannya dawa. Nah, bingung mana ya pipit. Nah, ketungan dawa. Ya liu. Ajak liu ya. Memang ada ketunganane bawa. Aduh, misalnya sedang ajak ke Ian jak ke papat are rodan berarti jak ke kutus tuh. Gitu. Ya nare rodan jak ke telu teh keenem. Jak keenem. Gitu dah. Berhadap-hadapan ye. Berhadap-hadapan. Sake wae sing saling lanteg. Nggih. Benten malih niki. Niki masukane kan niki doaning pun niki tradisi mangde tan saen punah dan ngiring ye. Tiang prihatin doaning saking nu waktu ling nu cenik semenjak wenten selip gitu. Punika ampun napi wasani katungan punika wenten ane kandi ke angono sang padahal yang dawak punika tiang sampun mengerti tentang budaya sinah tiang pertahankan termasuk katungan ane wenten dengan muka umat tiang nika ampun ada po kan DJ kada mungkin kada niki pun niki ngiring barang antik mungkin niki nggih sane kantun wenten mengiring pertahankan dan bisa dikomersialkan mungkin lebih deh ya ada bona upacara ngaben kan harus ngoncak ketungan nah ke sina pun paling tidak ada sage-sage nih dah sage-sage nih sesarene wenten ya nih mungkin niki wenten sanim produksi ketungan malih niki beli tenanin panggil napa nggih yen lu kari wenten yang dulu kan agak napi aslinya dados kayune sembarang yang lesung ketungan ketungan harus pun ke dari pohon besar harus cari pohon besar yang tua pangkuat soalnya tiap hari tuh kini apa namanya intuk biasanya yang kuat itu intaran yang paling utama kayu intaran kayu poh. Wih, niku marga bugu cepok deh bos sibak. Main kayu apa tuh nangke? Kadang-kadang ada nangka. Ane paling liunu intaran. Jani kewang ali intaran. Intaran bengalan sensor. Niki weten sane ngeranyi sampun api niki beli. Ranyi kan mon. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Sire niki yang Bu Komang. Halo Bu Komang. Ding Pulau Batam. Pulau Batam. Nah, makin dulu niki Pulau Batamnya ndak dua niki kali. Ring Banyuning. Oh. Nggih, patut nggih. Bu Komang di Pulau Banyuning. Dangen STM nggih. Nggih. Ring Togo ge malen merdah nika masuk. Nggih. Nggih. Durus Bu Mang. Nyaringin tiang niki nggih. Durus Bu Mang. Nggih, rahajeng. Dong. Nggih. Hadawa ngesedangan Prabu karena inggih kacaritayang raris sedaug sampun kaprejaya seder raris Sang Prabu Karna haram tejangan Sang Hyang Rawi jeg permangkin wiyakti sunarang Sang Hyang Surya rabrab kade kamendungan gemi
haleno maga jerangan. Ku adulurin genjong jagati wekti magejeran pisan dening wenten ke bawas linuh sane wekti gede ya. Gelam maduluran Guleme jog dadat punike maduluran suaran krog sadeng mangrebek. Sabah ngarepet nada kapisan. Kadi dadakan wenten tedun Sabah sane mangribes wekti punikeun adunen pertiwini ya. Saat nangis sang sura sedering Ujane sane ngeribis punike tan maris kadi punike tangisan nangisin sang meraga puruse ring payudan ring napine ne di matene bi sedih pisan matene karne niki berate yude niki ring berate yude becik itu semeniki Pak Wayan jangan gede nggih dur Bu Komang nggih cane wau Bu Wayan sukenasih nggih rahaja kenal rajang kenal nggih cane lianan make sami sampun nggih dados sangasiki dumugi dumada rahayu rahajeng pamekasan ring studio mangde rahayu rahajeng taler sukseme Om Santi Moali Ibu Komang sane wenten ring Pulau Batam Banyuning nggih wenten malih niki semeton niki peka olala kuling kone uling tuni kone ngepah ngantiang peka olala ring kolingane Om Swastiastu Aduh putus wawanin malih semeton nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bui nggih, sira niki. Tawisane sene saya ajak. Bui bak deswangke. Sira sama ke dia. Ibu Pipin ya? Ibu Pipin, Ibu Pipin namping dia mungkin. Sarang Pak Putu. Jalan ini nyampik nggih. Pak Swangke ring sudaji nggih. Ring sudaji, bi. Sampai sedih apa sampai girang nih? Aneh girang tuh kan sebuah. Ini sedih. Ya di Subani inyonyain tae ring kubur nyani sampai raris ipun manulame mesesambatan masih tuara adanya sakewanten kantes kanyol yakti nyonyain tae mesesamatan tampisan puniki wenten sane nyawis buah saja beli malasa
Udah beli sampik merasa sampun tiang natua beli wiyakti ngwalesang pengwale tiang dumun beli Mangudang alain lampung teke jegelas beli wiyakti ngalen ti tiang mati beli sampik ilingang janjine hane coba ngiling beli adiastun beli sampun meraga raja newate beli elingang buat tuh pasang ketane janji nih tuh sane dumun ingin beli nah hilang udah beli sampik tiang kenyal nganti yang beli Pak Suangke Pak Suangke suksema sudah biasa niki putus niki ge teleponnya si resane nelpon ampuru debu niki tiang kandut siaran Om Swastiastu Tadi main bu. Waduh sanilianan je kentan dumun kasih kentan main bu. Ampuru demun ya ade Ica demun sebetulnya sanilianan Mang Desi dengar anjing Om Swastiastu Swastiastu nggih Bapak ring radio Singaraja niki niki sire saniring titiang Bapak Dewa Haji Bimo saking Denpasar Dewa Haji Bima saking Denpasar inggih rajeng suksema sampun sideng anjing oh nggih niki tan ring on air niki on air nggih ring on air ring acara sudang lepet hostnya nih dari Singaraja halo Jagi nyarangan nggih. Nggih, nika deres. Kangen. Dewaji tiang nyarangan. Inggih ketekan sareng beli tam-tam nggih. Ring napine keungang. Di tiang nyarangan nggih. Nggih. Nggih, deres. Om awi kena mastu nama si diam. Nggih. Deres. Dharma ningada dema anu iyan mungguing kepatutannya nih si deman resti meriki ke jagate dados puni ke jadmu asapun api dursang aji aduh si cal inggih aji Patut makarya sane beceng ring sajroning side tumawurip dados jadmu patute punika melaksana punika saluwiring laksanane patut inggih kentan niki dile niki dalebang malajaka gamong malih mangde telep melajain sastra agama ring telepon manten pirengang jadi dile niki ring telepon mantan pirengang radione matian nggih. Inggih lurus lanturang. Nggih. Selantun ragama ore
ring satunggun mauripe patut malaksana becik malikeun bang. Rasi tereng dayang wedeng Ngas tahu majang ring itu Sang Yang Widiwasa. pasti kemang ora kayu Yang sampun kadiasa pun ke pasti ke jaki memanggihkeun kerayuan sarang twitrangan sider ares paras-paros sareng pun ke semeton. Reng dijahit damelinge Reng di Jokapo wiakti kawentenane pun ke magana puput atar kira langkong ampuraya inggih kadiasa punika wiakti puput atur titiange inggih sareng-sareng saling ngaksamayang Dewaji. Dewa Aji Bima kan tadi. Dewa Aji Bima ring Denpasar ngisuk semua sampun sidenya ring. Malih mungkin muali ke studio Mangde dan ini ke topik kente. Ke topik jebor ketutup oleh jebor ring Pak Putu. Topiknya ne puniki ring tradisi ngoncang ya. Tradisi puniki sampun kewarisin wit sangkaning ilu punika sampun kewarisin malih penuh dengan makna-makna religius, makna-makna punika ring sajeroning yadnya. Antu punika raris ngiring sareng lestari yang puniki utaminyane saranane jane pacang kangen dalar inggih generasi mangde sareng akeh ngelimbakang puniki ngoncang puniki mangde nenten punah wekasan generasi makin ampun api wasne teknologi pun modern mangde nenten radis ical indiki tradisi sane sampun suwe kanten nggih. Inggih, duane niki nalikane wantah malih 4 menit ke mantan niki. Punika Pak Putu. Pak Putu pindah ke durus Pak Putu. Sane pindah untat nggih. Tembang nggih durus. Jantos iriki Ratu ide danen titiang sareng sami jantos irki dumun jaki andegang titiang dumada kesemeton sami mugi-mugi raris ide danen titiang sareng sinamian sane sampun sadia miar sayang ledang ugi ngakasamayang antuk wiakti katunan titiang sareng sami mangde ledang raris inggih ngampurayang satu kincet dan pembukti
Mine kadennyane sampun katurang diwau wantah marupa satu akidik pisan pemekas ring sajroning budaya ngoncang puniki wantah rawat sideuningang titiang wiyakti. Sakarahayu neka apeti tujuan utamanya nih wiyakti mangde side sareng samini memanggihin kerahayuan nyama braya mangenen adong mepiranti anto acara SLJU puniki rares angin titiang nyamungang pesawitrane pemekas diwau wenten apakah Bima saking Denpasar sayan ngelimba rades pesawitrane sayan ingko jagat deker raharja yan sampun sida adung pesawitan penyama berayan maka sami sinah jagate pun ke jaga memanggihin arah hajang. Baik. Adil makmur terapti sami sida memanggihin keadilan makmur turlando samian. Swastiastu dirgayu paripurna Hingga mugi rahayu yakti ring satungun mauripe sida memanggihin kesampurnaan. Hingga suk semua turang tiang makasami. Ingin sematan yang tekan nalika sani kepaje sampun wasa tamis telas lugrayan tiang putang acara puniki rahiri kingi. Seksama majari sematan sani sampun ngeranjing iwau makasami niki nggih wonten ayah ade Pak Ketut Lanci Aji Tulus Ibu Wayan Sukenasih Ibu Komang Pulau Batam Pak Swangke miwah Dewa Aji Bima ring Denpasar. Kani wantah miarsa yang kematan. Kirang aku ngadu di tiang ngaturang mang de ledang sekali gitu di wau ledang ngampurayang. Ataupun ike dulu sepetang atau acara untuk para mesanti. Om Santi Om. Singaraja siang ini. Pro 1, Kanal